À la luz de l'opció numéro 12, fan donc la dictado classico. Han déjà écrit la frase entière de 25 mots communs à la première opció. Et alors, atacam la dictado classico que será de 3 partidos. Primero partido. Son acollidos amb las felicitacions. Son acollidos amb las felicitacions d'un barbut biel. Amb las felicitacions d'un barbut biel que detsus un comportament auster dins son vestit, que detsus un comportament auster dins son vestit gris, e sa curbato planusado, virgulo, se revelo estre un bon vivent. Punt. Era la primera de las 3 partidos d'aquel dictado clásico. Aquí se poden arrestar los pichos. Son 28 mots.